Европа 4 детский катарында жүргөн туугандар, саламатсыздарбы? Күнгө 3-чү күн, среда. 5 октябрь 2022 жыл. Ветровкалар канча? Балдарга. Кыздар? 1,5. 1,5. Курткаларчы? Курткача. Осеннийлер канча? 1000 сомдон 1,5. Сом 1,5. Кайсылар? Булар ба? 800 сом. Дана басы же оптом ба? Дана бас. Дана басы. Ушул курткалар канча болот? Шымдарчы? Бул рядда оптом сатып алып же? Ama kancha ekan onu? Ушулар канча? Канча? 700 diyoruz. 5. Ya makine savlatı. Конверттер канча? Оптом. Канча? Оптом. Оптом ба? Канча оптомго? Оптом ошо рассветка толук алыш керек да. Канча? 1100'den var, 1000'den var, 850, 950 assortimentine var. Канча шымдар? Kaçka Жо дана. Danaga var. 500'den geçin. 500'den. Бул дана басы же? Dana bazı. Dana bası. 480 özü kaçka var? Пачкага 480. Razmerler 5 çok. Baydan dedin bi? Baydan dedin bi firma? Baydan var. Bayдан Түлөбөй. Утепленный шымдар барбы балдарга? Senin işin kaç yaşka? 8, 5 жаштан 11 жашка чейин. 15 жашка. Jinsovka var. Канчадан? Alır 650'den. Şu кичинекейлерге курткалар. Küçük kurtkalar alır olur 1,5'den. Al yerde dağı 1300'lük var. Aldıklar 1000'den var, 1200'den var. 1200. Күзгө курткалар. Ушулар канча экен? Бул каяктыкы? Pekin Канча сом экен? 1300'den. Дана, пачка басы. Ушул курткалар канча экен? Кыздарга. Alır 1,5'den. Sizge paçka gerek bir şey dana. Дана деле айтып бергиле пачка. Şunday razница ne если taqtaqta nima qilib berseniz qarab turib berem. Şu kurtkalar kanча экен? Alır arzanragı 1000 somdan, olur 1800. Dana bası. Ушулар канча? Alır 1200'den. Alır originalı içi xıbıdan. Şu sarı tazasını. Спортивкаларчы. Sportivkalar 1000 somdan baştalat. 2-2,5'ga çeyin var mende. Elastikeli var, xıbı var, xıbı lycra var, konu var. Mola kancha bana kızım? O, alır 1600'den kızlar. Ştanımı ne mi özümü? Da, saçtana. Ушул эмелер, спортивкалар. Экими. Экими? Ветровкалар бар балдарга? Şu Kaysa? ветровка deseti tонкий ветровкалар var. Şu почти потеплее var mı onda? 2000 tane var. Ушул канча? Кайсы? Куртка. Al 1300 там. Кандай размерлер бар? Размер sayın şu değil. Şuradan жоғары қарап. Ушул спортивкалар канча? 1,5. Şunun ba? Mo көрсөтпөйм, мону тканым онда оригинал, анан жуусатып болбойт. Булар оригиналдары. Мо качество тазадан. А бунун ушунун эле поделкасы бар, мисалы үчүн. Жеңдери да аныкы мында кычтырган баяндар жеңдер. Синтетика дейби? Ичи мына жактары алар хыбы эмес, мындай эле багы.
Шоковый материал бар го, бунда кефир окшогон, ошодой коюп койгон. Алар деле мисалы 800ден, ага караганда булар 1200ден жакшы. Алар деле 1000 сом сатса керек розницага. Ну, менде ошо бир аз кымбатыраак, бирок качествосу жакшы. Олар кыланжыныкы. Олар бүт эле жакшы фабричный эмелер. Бозор болгондон. Спортикалар бозорокко? Булар бозор болот. Тига фирманыкы эң жакшы фирма. Тига? Тига. Безрукалар канча болот? Коккадан калбады. Коккалар тазасы эле, только эле бетенчиден. Жакшы. Канчадан эмелер, пеленкалар? ХБ. O 140, 170. Bu Бир эле данасы? Бир данасы. Буларчы үчөө канча болот? Төртөө. Индонезия монар 350'den 180, 250. Комплекттерчи? Мальчик, 1,5 девочка 400. 1,5 400 деп. Хорошо.